Biyag ti tao. Eli, honey. Umuna arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutang nga agano. Unay lakit din to'y ubing kinapintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang nga. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo kag mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kaslagyak ka ba ulan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dangdangan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunod mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya? Ilay, itata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapula tulungam kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapula tulungam ti anak kao. Taagasawa kayon. Isungag binadang kay nga rood iti amin na trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantantang. Sana gapaw, taagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutan yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalin nga anak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo, ti kinapintas kan kinaubing mo. Hitay ko mabaknang ti pinili mata, dami langam. Saan na kasi ti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudan, dapay idagnan. Kwarintanan, idinto tasika kaitin mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga itin. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Tasika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Hingga agparaspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Manny, Oh, apa yung may ka diti talon? Eli. tulungan kan. Ay, sana yun. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tani. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito'y. Ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Ti madi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan, no makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jaylee. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, kan kamatis. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ron na. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa ti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko ngaminan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, numalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan kumatlay jay syudad dagiti daduma na tangain lakom kanyak mani. Kunak man no inla ko yun ti pisto yu ijay, nana? At dapay lang,
Inrikop ko la idi iti sumagmamanuabulan, tawan makasango nga agbantay. Ngamita nakalpasan di anak ko iti panagadal na. Ngamawan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, Nana? Gapo iti kinagagat yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangdanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, Nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, Nana. Ibagak to no adda may rekomendak akalugarak. Masapa ka mapanidyo talon, tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saan ang tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman ngagsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa balit ibiyag na di balasang. Ken ita tana asawanan. Masapol asuruan na ti amin na klase ti trabaho. Takasta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagi-tay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawan ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito'y talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka ijibalay, wen? Nagtali na edak mat ijabalay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na tay nakmanggad ijay syudad. Anya kumangay ti panggedam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Dagat-gatang itilakom anak natang. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana ba takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makabulan na niya di nagawawid ni Eli manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan ni Bagyo Ikaw masuknalan dyan sa awam. Wen, tatang. Lapasag ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't nagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Gamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok filay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kadwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayon tandag iti dua. Mabit lang nga, gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli, kan ti anak ko. Sige mama. Anda pa na patagapapanak. Magan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, ti January ti panganak. Nakon.
Oh, sige, Manny. Eli, mangan kayon. Amen. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, Manny, mangan ka lang. Di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tada pa'y gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pilay. Agbakasyon ka, oray dua, wano talong aldaw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, yak pa'y mabalin ti agawid ita, Manny. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay laang ti agawid. No kasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karya. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ang ti asawak. Wen nga raw, nadlaw kumaday ta. Ngam among barok. Antay bagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay, Nana. Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Kanda anak ti amo na. Anya. Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati da pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya. Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kong nga gawid. Sino ay tinagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kano no dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Aday pakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di ka man basta mamatpati ti mangmangagyo, mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kini Alden? Ni, awan, Nana Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta, talagang aramidag matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak itilaon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito bagyo. Iso nga ala. Sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanya. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanya. Nana Feli. Oh, anyat sangitam Eli. Wah, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpat kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa. Isungar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak. Pagyamanak.
Ngam pumanaw kalangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga akawin. Adi amanak Nana Feli. Kahit sapay la ko ma, tawan ti kinapud no ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamad ti daw dawat ko. Sapay la kumata kasta. Tagpadadamat nga awan ti naklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabiin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Nay! Ay! Papay nagbakbakwarda, Ilay? Masikubak, tatang. Ada! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtao ng tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Ingagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si Mangpet ka dito'y balay. Tapno mapanag nakaktikinapod no. Ita, masiku kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no sino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kanta. Pud na ti atap yung may papan kada kami kinyalden. Kat isa ti ama to isiko ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapud no. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawam dito balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanin na ko, ma. Lading itak. Gamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanya ka. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti si Kuko. Suportarak no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada nobyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpaitan. Kasano kami iti si Kuko. Agmay-may sa ako namang taripata iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti kastoy ni nararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag ti tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaangan iti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo kinitatang. Para kada kayo amin dayto abanligik. Ay naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang. Makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapol ak adagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko.
Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakom. No addan panggadak, isardeng yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay titangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Layda, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwa kon ti amam. Agar mo sarkan, tamnusan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani. Aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Layda. Ay, Nagunagan da ita sinay mo, Layda. At ang problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim ti sigod a pamagem. Idisan ka pa nga uminiinom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ore na ko tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardan ti panagin inom mo ah. Minalam amabartek ka. Awang pay aldaw asan ka amabartek. Lagi din. Magan kamatan. Baybayaman day ta arak-arak at topikom. Kansarda nga mo, timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga dya asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin ni di kalman. Di ka kano man anawa. Day ta kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardegam nga minen, ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem, iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsaka kidi ah. Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dakit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko ah. Mangted kiti ti sakit day tangarak. Nang runakit ka na yun met ka naon. Kuna di asawam, aminalam ti panagbarbartek mo. Maasi ka kumay ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon ak ngagbartak. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoy mat. Nakalpas iti panagadal na tinaw ng anak ko. Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan na panangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan tinauna nga apo ko yo. Tilangin buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to tinada, inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat, tatang, amin tayo, agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay nga ating ko, nanang. Ha? Ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod addan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan yung agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makambo ka no kasta ti kayat mo anak ko. Layda! Ayan mo! Layda!
Ubay ka man, bakit? Tatang! Adda di tabalay ti landlady tayo ni Nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimpla iti kapiyo, Tatang. Saan? Di mo amo titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni Nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo. Ditoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak iti nagsweldo, Tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot data. Katanga mami na kayat mo. Dito pa. Ha? Kuka mami na nakorta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka man na mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konakmat. Ay, wen. Nalipatak mo tan. Nagsweldo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan tay pagbayad ni Maymay edi pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agababang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patakder iti babalay da. Makikabalay tantulat tan akad ako hata bakit. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaang no adda may lasing na pagnaagdan ta. Uray basit abalay, basta da pagnaagdan ta. Daytaysan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaurnong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi agkabsat. Aniya? Wananang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang dagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na kanak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng namutin ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Pasensya ka ta. Nakisayak madan ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ro da mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamutin. Nanakamakmat, bakit? Si kakit imat. Rugyan nakmanan ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kaya't mo tagsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawasan niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Sana ka maputeng matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man nakasati bagbagam? Anya ka kadi? Nalalala. Idulin mo kitin ti sweldo. Bakit? Makamukan iti dayta. Wen? Makamukan o idulin mo. Wen no, saan? Kwartam daytan. Bakit?
Nay, Rita, kaanakan, si Kamat Gayam, naimbag man ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante, sumra ka kaanakan. Umay ka, agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasinsin ko? Kumusta nga'y matitrap trabaho da? Mayat kaanakan, nagagutdang agtrabaho. Kung isudaan ti makakaamoy ti amin na paggastusan dito'y balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan. Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, una, ante. Kakaiso na nga nakaadalan na siya anak yo. Kat, kumusta matan nga ni Angkal, nagbalbaliwan. Sa ampay nga raw, artiklat tamot nga ginggaita. Apay ngay, lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diya kamoy tinayjay nga Uncle Mau, awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay, iso abay bayak man laengan. Ay, unayan ni Uncle? Ay, gayam, iso ngay mayak tayo lakla ko medya dado mga pasati dagame, ante. Anya, nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dado mga dagame. Aniya. Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban no bilang laang. May kut kayat ko ah. Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangila ko ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangila ko na kanya. Tawan mo't sabsabalay. Adda aya ornong yo, nanang? Wan, adda. Ngamdi yu ibagbaga iti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitinyin intrigan asweldo na kanya. Tada kayo mo't ti makakadang agas-gastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagitin inted na kanyak. Ay na, diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Laida. Uwin nga Rodrita, kasla kaano la idinairugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Uwin Rita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay? Jack imbagbaga kaanakan, tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Ganto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? When matkit day, Rita. Day jay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet dindo. Idol, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, Bakit? Nala, sumrag ka din. May ka. Abay na kita nagadoa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aglaangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado,
Jak mariing day tuyo no nagidaan. Nay, aguro ka dagosin. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo ka dagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit diti asawa. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan ti asawa. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Di tatang! Sana makasaw! Kasla marigatan niya gangas! Sana mariing! Diyos ko! Dindo, agrein ka! Tatang! Sige, kung gano'n naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Agrein ka, Dindo! Pangasin! Hindi na kami kumapagdanagan! Agrein ka! Anak ko, ikaw kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, nanang! Jak kabal. Iparkon. Laida. Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Jak ka balala. Patkan kayo. Pamilya. Tahan niyo. Lakoy! Tatang! Wanan. Tak. Kuma. Kurang kata kayo. Dindo! Pag-asam ka niya! Saan ka pa niya matay? Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Jak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko yung nagbantay ti bangkay ni tatang. Inkay ba imangan? Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Nasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama kas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di na matan nalasatang ti nakaatake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama at balaya sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kay unay agladladingit ta makapadakas day takada kayo.
Aglunan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nauray ka nayo na mabartag. Nadunggulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin ken patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan ti amayo. Italagmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Biyag, ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yu. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wun gaya man niya. Kahit anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon dita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para ken kalaeng. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wen, para ken kalaeng ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem maw, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na dya anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaran. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatyamot. Ay kit mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga rudan? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. ang yaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kas lamabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmanoak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mga rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamid agi dya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di kag babain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tanitinubya na.
Mas daawak Mas lamauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya ter aramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kami taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni Ispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado mabalin mo nga Armandita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona no ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatag ni Ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay malyak. Oray siyak. Diyak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kung kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan dimot aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay, basta diyak kayat, tatang. Ni Ispi ti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Anya. Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispi, Oh, apay nga rod nga agluwa ka. mababainak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakpay ang nagawid tayo balayo. Sinaga na akong data reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispi, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. uwan. Saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Yaman ak Ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar. Albay. Anya? Ngam tatang. Kayat mintag simpakin Ispi. Anya nga minti kinayat mo iti day jay babae aya. Naimbag kumaano bak nang. Baknang aya daya babae. Albay. Saan tatang? Butlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat day jay babae para kan kaalben. Tandaan nam day ta. Agtaraytan Ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakum ko. Iso asaan arumbang ter aramidin dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga inakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamit lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan Ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pay ladya anak mau. Bakay. Ay na, awanan. Nagdunadan ija una ano biyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ili iti pag nagdandala kay. Anya. Talaga natangkan ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain. Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga ron tayang da. Wan, intan tigayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawid di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya. Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin?
Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan, mabitlaan. Ayan ti anak ko. Ayan niya, Alvin. Kuha, napanin nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrat kayo, tata. Ala, mami nakawis mo, tapumanaw kan dito'y, espay. Why? Alam amin ay nakagawaam dito. Kapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguray. Madang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso alading itin mi Ngam na saysaya at no panawa mo danak may. Tadi na kamot lasar dengan ariribukan, no di mo sinaan ni Alvin. nana, adan na pasama kiti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apay di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubi nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti sa sangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanya. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatamon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababay na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatan tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, Ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman Ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngam no ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasingpumot ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanong tinegosyo na. Dua kayo amang imanihar. Alan, anak ko, agpagpakaasiak. Dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jailugan ni Ana ti simbang pet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni.
No asawam ni anak ko kuam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sagpot ko. Umay kan anak ko. Sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko tagkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Iso apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman akte manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Iton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana, Apaya taptapaya ti ulong. nagsakit ti ulo. Ana, jakla kayat nga ibagakin ka. Apay, Jak mo. Masansan ti panagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. anya, tinasayaat, ipan ka iti doktor, mabit laang, isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay. Adda kano tumor iti utak ni Alvin. At kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan May tantan pala siguro Masapula maopera jay anak ta. Umay kami man, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, marigatan lata, manipod na opera, simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silente. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akastamot tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo ama mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matlakano ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti akas mo, Alvin. Maumay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Purangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Ankan ang maanusan nga sikaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo?
Alakat, ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wen, tata. Agpagpakaasya. Palubusan dak ko maamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Isungaing karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Albay. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng igi kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At taijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Albay. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pala dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. At dayta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag nga wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit mi kan ka ide. Pagbababawian mi, SP. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak. Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. SP, agpaimbagak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Biyag, ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak nga minapuutan na nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak na puutan na naragrag ko jay baga nang ikabila kiti kwarta. Jak nga minaisipar ti dak kalabag ko.
Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hiner. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigrigatan ni Manong mo day agatan ijay abroad. Tapno la adda aramatan ni Papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day akwarta. Kat isubli na kadata. Wen, Mama. Sapay lang kumangarot na makonsensya na sino man day chay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan man niya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makam mo iha. No ako nga anya ngay ngarod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak. Nakarwarak matlaangan rin di pagpaludan. Kamodyanan na. Makaawid ak matlaangan di lugar mi. Adon kinagbaliwan na iti alugar. Imadon ti balay dito Magkore ka. Akin bag nga tayo ti dati adda di tinaglugana ka jeep. Adda nga tayo nakargrag. Tinasayaan. Inayadag ayasidag di abay ko. Total. Pag may saak mat na napasayro. Kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti madi ti kas tinaramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na ti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No, amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, lola. Mabanog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapo. Pagsidaan ka man iti ba manok? Uy, nagimasan nga, lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na jabag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta day tan. Nangalaam kita. Napidot ko, lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abag. Ay na, isublim day ta, apo. Di mo tagi ko intisar mo ako ko. Amang ano na patag ti pakaramatan day ta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan ng negosyo. Ay na, di ka ko mapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, lola. Sorry, nukas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit di tibag, kat adda nakitak nga ID dito Padasik akong takan. Hello? Asino daytoy? Hello? Si kakatitag nagan iti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapugpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapido ti tibag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Isang nawagan ka. No, kasta. Oh, Diyos
Diyos ko, agyaman nak. Ibagayon no sa dino ti pangisabata kiti naragregyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak mo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti day tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palasak. Ay na, agyaman kami, Barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din, Barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga daig hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't nagriingan, apo. Parbangon pa lang, Wala, tama pa na kiti uma. Agdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa Tamalinli na yun di inapaw, Mang prito aklabit ititlog kanto yaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawid na. Mabisinan kan, Saan, Lola? Agawid ak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na, ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Rod. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading mo dagiti ka aruba? Uwan nga, Rod, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel tiyatap ko nga iso tinang takaw ka dagiti napukaw a dingwan. Ayunay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak-nak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanak-nak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katison ti atapan yung agtatakaw. Day talag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat dagitan. Ngam jaklag sasaw. Tawan mat kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola. Dayjay nga ti mamay da. Supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko.
Awan na saya ta mapasamak no tutupak ina. Ad na nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Jack ngaminan ka ba na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngam diyak namin magustuhan apati ninolak at mairamraman nga agparparikot. No awan kinapudno na, di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pamanagnak yo, iparang yo. Ngam no awan, agulimag kayo. Narabian ka masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, agina kang garudan tamang rabita na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan. Balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding munda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay di bangkag. Anya, kat nag-overtime akmat na nagarado iti rabi, Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lahat na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Hey, kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Ay, umayak mo ta po. Saan na, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kahit kumusta ti pa nagsasarita yung ije barangay ko lapaw. Awan ba managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, iso dagijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbigdot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Mayda, Sumardan kayo mga taitan Mayda. Kasimot to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wen Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka sa nga ilita itapaw. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimaba iti lugan apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala, urayan tayo no niya ti gagarada, Lola. Naimbaga-bigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaan ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas.
Kan naanda ni ti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nagkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan ka ita ta nakabangon man ti pamilya mi. Kat naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, noan niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramit ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm niyo, sir. Sakto lang, masom. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agtutuma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Una, sir. Nasimak nga garden. Isa ano kaya tiyo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan ni tagduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasway ka di syudad. Ang kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensya. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasar ka ba di tiyay? Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tadak kalunay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti day tamasong. Tasakbay ang nagkita ta, nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataom. Ke naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga nagbalbaliw akon. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Ket awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam sakit, at dalata na ito saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na naging ka ita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Wala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti piyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tao. Nay, at damot man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, di ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diyak ka mo, no niya ti plano ni Masong, may da. Ado siguro ti urnong ni masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw Wan, agpaisot ako na may da. Talaga nasingpet dagiti bus na. Ay, naimbag pa'y kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas jay tinaglablabasan na. Wan dakil ti ka si Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, nakagraduar dan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nanangam awan matlatta. Sa bagay, adumot dita ti mabalinasar kanda trabaho. Dulakit dita sanda napili ti trabaho. Ay, masurunak nga road.
Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti inaldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuandaan mo na pangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan, ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak timang ibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige, ante. Padasik to akasarita ti boss ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabador para jay farm Masong. Ayabam to kasaritak na kitang aplikante. Agyaman sir. At damat sadsadot dagiti inserrek mo ngagtrabaho kanyak Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarom ko kumaida ngam saanan. Ikataklangan ida, jak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galad da. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agalad da. Sa bali ti ugali da. Kanayan da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadaka sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas jemat ti ugali da, pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrek ka na kwada. Ala. Bayam daytan. Sa nabali, ta inikat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang itidadakal ko. Iso sika pa lang, ti pangitalkak ka na kwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamo ka na kitjay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iswasi ka ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumatan ti araramidam saan? Well, sir. Kat ikarik. Tsak to pulos dadaulan ti panagtalik yu kanyak. Ay na, siyak pa yan ti mababain ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga minada korektarag amadi nga aramid da. Apaandak mo't. Sungba-sungbatan dak. Ay, wen, pangaasim ka di ata di mon sarsaritaan ka dagiti karo. Bati naramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga rodam ako na. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da.
biyag ti tao. Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yon. Kat ayabang nga rudan ti anak ta, tagigidan tayon. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Ala, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay, anagawid ka, Pido? Apay, awan ti trabaho yun? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay. Anyat makagapo. Aday sursuro ng aramidak. Hanggang imbaga kasana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho dakan ka, agtungpal ka. Nang runa ket iso ti bosyo. No awan tinasayat nga ibagam, panawan nak dito. Jaketi masersir mo na no kastoy anapudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isurusuro ka nung amin ti bos na. Ngam sinintir na. Nakaungot ti bos na, iswa pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati kanayon ko nga ibaga idikan kwa na, ngamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day tangarod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari Jun, kan pari Dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang da dyan nga inaramid da kan kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninana. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga apo ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na arepolyo. Naranaan na tinangin a presyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan ngay. Sapay naglawa ti garden ni Tata Ramon. Ay sos, big time nga rod, no kasta. When ket no nagpartida iti do ababoy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Unta ta. Sa dinong iti pagtrab-trabaho amita. Ay, awan nga rod tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yung nasa pulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabaho mag-garden ka lagin, Ha? Nangina ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, Pidong. Uwan ko mga rod tata. Hanggang awan mo't pang kapital ka. Ay, sana parikot na ita. Mabalin ka nga umutang. Kuno aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, uwan saan niya? Awan gasat mo iti construction, mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Isuday tati pampanunutak. Aggarden ka, ngam awan mo't pagpuunam no bilang. Ay, dahi tangarot ti parigot bagay. Anya nga tanong pa-supplyak ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kay. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam ana imbag ang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na itong bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak lang. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawag. Saan ngagbayag, papanawon mo't la jay bus dagi jay. Tasip-sip na ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam pido. Pinupudno mait. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati bagada nga isakit dak. Binaybayan dak dia. Imbis nga isakit dak, saan? Anya? Makamula ak tulaang. Kat maranak ti na nga to a presyo. Huyo, kunak kadakwada Ay kano kasta ti planom nga aggarden ka ako nam. Adakan ka day ta, anak ko. Wen na. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Niyan ti Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay kawan
No kasta nga rod, mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka muteng. Nasaya at tanapanunot mo ti agmula ita, Pidong. Naging na ti presyo tinatang ita. Uwan nga rod, ante. Iso na lang tawon mo't umdas a kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man o mabalain. Ha? Di kayo madanagan. Nung mayat kayo mang supply kanya, ipamaysak tag garden. Total, saan ako nga konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga rod. Una, day talagayam, suplayan ka. Agyaman na ka, ante. Awan anyaman na kaanakan. Igawad mo nga rod ti ag garden. Ipaay ko amin akasapulam. O anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga'y tinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka. Ay katuwan na. Kaanak-anak, paayan na ki din. Anya, Ay, inaklinisan di talon intong bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y tibukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman na ka, ante. Awan kayam, kano ka ngagmula? Itaalawas mo lang, ante. Nakasaganan di pagmulaap. Nagbiitan kaanakan. Una, ante. Nangaramid ak ngamin iti basit akalapaw ko iti asidag di bangkag. Iti taltalon. Iso adyak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko, ante. Nasaya at nga rod no kasta. Aywanam ana imbag timulam. Tainton makaapit ka. Huston to anangina ti pipino. Sika maganti masabat ko, Pido. Narapyan ka, ah. Ay, uwan tata. Nagkapuwa ka di bangkag. Kasta ka, te. Talaga mo't, ah. Talaga ngayon kaid mo ti agmula. Uwan tata. Tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wen. Ay, pumasyarak to man, di bangkag mau, no dawayak. Ay katuna tata. Pumasyar kay lata. Apo, naglalang to timbulam at pipino, Pido. Uwan tata. Inasikasok iti husto. Ay, kat. Itun ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti row-out. Uwan nga ro tata. Angam saan? Sana kang padalos. Ah, alangan mo't akastanan ti row-out. Saan ba tata? Adda yes break tapno mamimpinsan amatay dagiti roon. Anya, ay ang mga numapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan tata? Nabayaga ko na gardinero. Isong amok lagi tirumbang amay yes spray. Ah, Nay, pare Ramon, nagkapuam. ay, nagapuak man di bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at sumampaday jay. Ay, sapay la kumaat kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kawun ah. Ay na, nagmayat mo tantimula, manak ka. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti pipinaw. Agad kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya, Isupay paggastusan na agpadalos. Gumatang klangan iti may spray apang roo tap na mamaminsan na nang. amangan kit din umapiktarang tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Isong amok ti pagsayatan ti mulak. Nakuna ni Nanang ang naglalang to kanon ti ruot iji ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo. Ha? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Dinaksuruan bakit? Amok ter aramida. Anya, Isupay paggasgastusan ti bagbagam. ala, adang arod kan ka. Sa bagay, mulam matkit di ah. Na sikamat gayam pidong kaanakan.
Wan ante, umayak man mga laitikas no mabalay. Ay katuan Apay kit dinasaan. Manoti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod ka anakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka mo tan lakay. Nasipngat pay laang. Mapan ka din iti bangkag. Uy na, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya, talaga agim matang ka iti i-spray? Uy, ala, sigan di baka mo iti anak mo tayo nakon. Apay ngay, kaslain inot mo't nga gilyelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abunga na. Jesus, anya nga tati makagapo. Diyan nga ta agas apang ruot nga inisprek. Naiapay nga pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agilyilo mo dagiti pulongnan. Uwan nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruout. Uwan tata. Hanggang iti kanal na lang mait. Ay naibagbagaken ka ang maapektaran at talaga ti mula no kasya ti spray. Tata, Isungar nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. ha? Ay sasawanan ti mulam pidaw. Sapay naglalangtaw. Manula alawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay kasta tilangam anagawid lakay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya. Sayang. Doon nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asana kasi tinapasama ka dagiti mulak. Ay na, daytan ti bagbagami kin ni nanang. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Idi ibagbagakan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan. Sapay manon aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamot no bukod mo agastos. Ngam saan mat, tada supplier mo. Kahit anya nga itan pidong. Ibagbagami ngamin kan ka. Idi ang mga yab kalaangan ni Dagdalos. Ngam, ay na, agpakalaing ka mga ngamin. Ha? Anya nga itan ti rupam kan ni Auntie Materesa. Nudim nga ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. Day tangarot ti pampanunuto kita. Agbabawiak na nang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunamutan na bayag kan nga gargarden. Kat amo maamin taramidan. Awan na talagang dagiti mulak bakit? Awan nagmamaayan na. Lakay. Manon alawa sa jak nagparparang ijayan dan ti Teresa. Siguradong o may dayjay. Kat, anya ngay nga rod. Sangum Jak mo ti ramida kita. Namnamain lakit din ang ti Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Itikas na. Nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi ka matan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kuha, auntie, saan? Ha? Kuha ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtindag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasano ana pasamak day ka? Nag-spray ak iti pangruot, ante. Ngam napiktaran mo tan tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngamawan mat gayam. Pasensya, ante. Aklo nakabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangay. Ngayon, jak mo tinungpal. Kaing kalintagak ti amok. Anya, Ang pasensya kayo, ante ha. No kaya tiyaw, agmulak manan iti sa balay. ay saanan, manggad kalaangan iti sa bali.
Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkal agatad tinabusbus mo kadagiti imulam. Ninamnama nga agdubli ti gastos, ngam saan mo't gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kini Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan ako mamat bakit? Jak mabayadan dahi jay, iti unag ti upat a bulan. Adang amin, porsinto na. No dim nga ka kumangamin, o di awan ko matikas na parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay ko matano anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisag makam.